We are in verse 17. Mēs esam 17. pantā. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. I will not leave you orphans, I will come to you. Jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu pāreņus, bet nākšu pie jums. Let me start from verse 15. Es sākšu ar 15. pantu. If you love me, Ja jūs mīlat mani, keep my commandments. turiet manas pavēles. The only way you can prove to God you love him Vienīgais veids, kā jūs varat Dievam pierādīt, ka jūs viņu mīlat, is to keep his commandments. ir turot viņa pavēles. It's not by the tears during worship. Tas nav caur asarām slavēšanas laikā. The true proof of your love to God Patiesa pierādījums mīlestībai uz Dievu, is doing his will. kad jūs darat viņa gribu. In the beginning, you might start doing it with your power. Sākumā jums tas jāsāk savā spēkā. That is the decision you start with. Tas ir lēmums, ar kuru jūs sākat. And when you ask the Holy Spirit, Un kad jums ir svētais gars, he joins your decision viņš pievienojās jūsu lēmumam and gives you supernatural strength un dod jums pārdabisku spēku to do the will of the Father. darīt tēva gribu. If you don't make the decision Ja jūs neizdarat šo by lēmumu yourself, pats, the Holy Spirit will not force himself on you. tad svētais gars neuzspiedīs Only sevi. demonic powers do that. Tā dara tikai demoniskie spēki. So if you have a habit, you must let go. Ja jums ir kāds paradums, no kura jāatsakās, You have to make the decision jums jāizdara lēmums, based on the word of God kurš pamatojās uz Dieva vārdu. and say, I am letting go of Un this. jāsaka, ka es to atlaižu. And Es that atsakos no is tā. a proof that you love God. Un tas ir pierādījums, ka jūs mīlat Dievu. When your desires is submitted under the will of God. Ka jūsu vēlmes ir pakļautas Dieva gribai. And then verse 16 says, 16. pantā. and I will pray to the Father. You Un see? es lūkšu tēvu. It is a continuation. Tas ir turpinājums. Do my commandment, Kad jūs darat pilnīgi mans and I pavēles, will pray to the Father, es lūkšu tēvu. and he will give you another helper. Un viņš dos citu aizstāvi. The word another here Cits vārds, cits šeit. doesn't mean a different person. Tas nenozīmē, ka tā ir cita persona. It's the same personality Tā ir tā pati personība. in another form. Citā veidā. So it's not that if he says, I'm going to give you another car, Ja saka, es tev iedošu citu mašīnu, it means sometimes it would mean I would give you, if you have a Kia, I will give you a Volkswagen. ja tev ir Kia, tad es tev iedošu Volkswagen. But this word that was used here, allos parakletos, Bet šis vārds, kas šeit ir lietots, allos parakletos, it means if you have a Kia, ja tev ir Kia, I will give you another Kia es tev iedošu citu Kia with the same capacity. ar tādām pašām, ar visu to pašu. It is another helper just like me. Tas ir tāds pats palīgs kā es. Because I am Jesus speaking right now, because I have a physical form, Jēzus tagad saka, tāpēc, ka es esmu miesā, I am not able to live in everybody or live with everybody. Because it's in a physical form. Because he was in a physical form. jā, tad, kad Jēzus bija miesā, He could only be physically That with the means- disciples one place at a time. viņš fiziski varēja būt ar mācekļiem vienā brīdī, vienā vietā. So he says, I'm sending another helper Tad viņš saka, kad es sūtīšu jums citu who aizstāvi, is not restricted by the matters of this world. kurš nebūs ierobežots Is šajā not pasaulē. restricted by the composition of the surroundings or the environment. Viņu neierobežos nekāda vide. It can live in 7 billion people at a time. Viņš var atrasties 7 miljardos cilvēku vienlaicīgi. And we are a team. We are a team. Mēs esam komanda, Because whatever he says to you, jo visu, ko viņš tev saka, he will take it from me. viņš to paņems no manis. It is still me
Tas esmu es, but living with you forever. kurš dzīvo tevī mūžīgi. So the Holy Spirit, Tāpēc svētais gars, I mean, like I say, the Holy Spirit is not the son of Jesus and God. svētais gars nav Son. nav Jēzus un Dieva tēva God dēls. is the father, Jesus is the mother, the Holy Spirit is the child. No. Kad Dievs tēvs ir tēvs un Jēzus ir mamma un svētais gars ir bērns. The Holy Spirit Svētais gars is God ir Dievs right now in you. šajā brīdī tevī. In the Old Testament, Vecajā derībā God the Father related with the people. Dievam tēvam bija attiecības ar cilvēkiem. We didn't hear about the Holy Spirit Bet much. šeit mums ir svētais gars. We heard about Jesus in the form of the fourth man. We heard about Jesus in the form of the fourth man in the fire. Jā, mēs esam dzirdējuši par to, ka Jēzus bija miesā kā ceturtais cilvēks tajā ceplī. Here and there we hear about Jesus. Un mēs šur tur dzirdam par But the Jēzu. relationship in the Old Testament Bet attiecības vecajā derībā was fully God the Father and human. bija pilnībā Dievs tēvs un cilvēks. And the relationship in the transition period, Un pārējais periodā šīs attiecības Matthew, Mark, Luke, and John, Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa. was Jesus coming as God in the flesh. Tas bija, ka Jēzus nāca miesā. That was so throughout that time, Visā tajā laikā the relationship men had with God attiecības, kas bija ar Dievu was cilvēkiem, with Jesus. bija ar Jēzu. So one of the disciples says, "Show us the Father." Tāpēc viens no mācekļiem teica, parādi mums tēvu. Jesus says, Un Jēzus saka, "I and the Father es un tēvs, are one. mēs esam viens. When you see me, Kad tu redzi mani, you have seen the Father. tu esi redzējis tēvu. When you see me, Kad tu redzi mani, you have seen the Father." tu esi redzējis tēvu. And then Jesus is about to leave. Un tad Jēzus jau grasās aiziet. So how are we going to have the Father now? Un kā mēs tiksim pie tēva tagad? How are we going to have a relationship with the Father? Kā mums būs attiecības ar tēvu? Can I ask the brother to stop moving? Edgars, помогите, пожалуйста. Что там, он танцует. Идет туда-сюда. I and the Father are one. Es un tēvs, mēs esam viens. But when I leave, Bet, kad es aiziešu, I'm sending you another es representative, sūtīšu citu pārstāvi, the Holy Spirit. Svēto garu. And verse 18 says, Un 18. pantā. I will not leave you orphans. Es jūs neatstāšu pāreņus, I will come to you. bet nākšu pie jums. So whenever you feel God is far from you, Kad tu jūti, ka Dievs ir tālu no tevis, and you begin to ask Him to come, un tu prasi, lai viņš nāk pie tevis, it is a prayer He will never answer. tā ir lūkšana, uz kuru viņš nekad neatbildēs. Knocked. He's not coming. Why? Kāpēc? Because it's already on the inside. Jo viņš jau ir tevī. I live by faith Es dzīvoju and ticībā, not by sight. nevis skatīšanā. I know He is here Es zinu, ka viņš ir šeit. not because somebody tapped me on my shoulders, Nevis tāpēc, ka man kāds pieskārās manam but plecam, because He says, I will be in you bet tas, ka viņš saka, ka es būšu tevī forever. mūžīgi. Forever means Mūžīgi tas nozīmē today, šodien, tomorrow, rīt, on my birthday, manā dzimšanas in the dienā, showers, dušā, in Rimi, Rīmī, in Maxima, Maksimā, in the bus, autobusā, in the train, vilcienā, everywhere I go, visur, kur I vien tu dosies. am with God. Es esmu ar Dievu. When you have this consciousness, Kad jūs to apzināties, that is already an antidote of every lies of the devil. tas ir pretstats jebkādiem sātana meliem. It is not about a head knowledge. Tas nav par to, ko jūs zinat. Everything I am saying now, you have heard it before. Tas, ko es jums tagad saku, jūs to esat jau So it's not a dzirdējuši. head knowledge. Tāpēc tas nav par zināšanu. But how much Bet cik do you believe in your spirit jūs ticat garam, that the Holy Spirit is inside of me? ka svētais gars ir tevī? I go through storms and fire is inside of me. Kad es eju cauri vētrām, tad viņš ir manī. When the 3 Hebrew boys were in the fire, Kad 3 ebrejošie jaunieši bija ugunī, they said, we will not bow
Viņi teica, mēs nezemosimies, because we know our God will save us. jo pat ja Dievs mūs neizglābs, But if He doesn't save us, bet ja Viņš mūs, if He will not save us, pat ja Viņš mūs we will neizglābs, still not bow. mēs nezemosimies. And they were thrown into the fire, Viņus iemet ugunī and the fourth man showed up. un parādījās ceturtais cilvēks. At that time, the Holy Spirit could not come. Tajā brīdī Svētais Gars nevarēja atnākt. It was Jesus representing the Trinity. Tas bija Jēzus, kurš pārstāvēja trīsvienību. When Jesus came, Kad Jēzus atnāca, I expected that the fire would reduce or would completely vanish. tad varētu domāt un gaidīt, kad uguns pilnībā pazudīs. But the fire was still as hot as it Bet was. uguns bija joprojām tāds pats kā But the sākumā. presence of the fourth man Bet ceturtā cilvēka klātbūtne created a new reality radīja jaunu realitāti inside the fire. šajā ugunī. The presence of the Holy Ghost Svētā gara klātbūtne doesn't always remove the problem. nepaņem prom problēmu. The presence of the Holy Ghost Svētā gara would klātbūtne. create a new environment Viņa rada jaunu vidi in the problem. šajā problēmā. And your reality Un tava realitāte moves from only spiritual pāriet no tikai garīgas even into physical. arī uz fizisko. Because none of their clothing were burnt with fire. Jo pat viņu drēbes nebija apdedzinātas. Cloth is not spiritual. Drēbes nav garīgas, Aurika, да? vai ne? Aurika, вы согласны, да, со мной, что одежда не духовная, одежда, рубашка, это рубашка, физический мир. Krekls ir krekls. But the effect of the presence of the fourth man Bet ceturtā cilvēka klātbūtne changed everything about their body. izmainīja visu viņu ķermeņos. It's not the first time. Tā nebija pirmā reize. The children of Israel Izraēla bērni, wore the same shoes, viņi valkāja tos the pašus same apavus, clothes tās pašas for drēbes years. gadiem ilgi. How? Kā? How? Kā? I was size 46. Man, I was size 46. man ir 46. I izmērs. was size 46. Man bija 46. izmērs. Es saprotu latviešu valodu. My leg grew to size 48. I don't know why. Man kā izauguši 48. izmēru, nezinu kāpēc. But when it grew, Bet kad tā, so I'm between 47 and 48 now. esam tagad 47. un 48. My birthday is coming soon. Drīz tuvojās man dzimšanas I'm diena. kidding. I'm not asking to be bought shoes. Joks nevajag man apals pirkt. But when my leg grew, Kad mana kāja auga, I tried to fit my shoes into my legs into my best, my favorite shoes. es centos uzvilkt mans mīļākās kurpes. But it was squeezing my legs. Viņš saspied man kāju. I gave up when I started having ingrown nails. Ingrown nails. Yeah? Jā. I gave up when I started having ingrown nails. Ingrown nails. Man tur nagi ieauga. I said, okay, I'm giving up. Es tad padevos. I have to buy new shoes. Es sapratu, ka man jāpērk vienkārši jauns kurpes. God, I love this shoe. Dievs, man patīk šīs kurpes. Can you do the miracle again you did for the Israelites? Var izdarīt vēlreiz šo brīnumu kā izrēlēšiem. I later gave that shoe away as a gift. Un es tās kurpes vēlāk kādam uzdāvināju, But kā dāvanu. the presence of God was so strong. Bet Dieva klātbūtne bija tik spēcīga. Somebody says, Samson, but why didn't your prayer work? Why didn't my prayer work? Kāpēc man lūkšana nestrādā? Why didn't my shoes grow? Kāpēc mans kurpes neizauga? God does not do miracles for show. Dievs jau nedara brīnums kā šovu. Instead of giving me new shoes, expanding the shoes, He gave me money to buy another one. Tā vietā, lai padarītu mans kurpes lielāks, viņš iedevis man naudu jaunām kurpēm. It's also a miracle. Tas arī ir brīnums. But there was a presence of God Tur bija Dieva klātbūtne, that was so strong kur bija tik spēcīga, that it influenced and impacted their flesh. kura ietekmēja viņu miesu. That was Old Testament. Tas bija vecajā In derībā. New Testament, Jaunajā derībā Jesus came.
Atnāca Jēzus. You will see, that's why I'm explaining the word another. Es jums paskaidroju vārdu cits. That word another means the same. Šis vārds cits, tas nozīmē tas pats. Jesus came. Jēzus atnāca. And when Jesus came, Un kad Jēzus atnāca, Jesus saw a man that was struggling to catch fish. viņš redzēja cilvēku, kuram bija grūti noķert zivis. And Jesus said, give me your boat. Un viņš teica, iedod man savu Let me laivu. preach with your boat. Es gribu sludināt no tavas laivas. After the sermon, Pēc šīs svētrunas Jesus said, Jēzus teica, now throw the nets in the water. iemet tīklus. Not one net. Nevis Nets. vienu tīklu, bet tīklus. Jesus did not pray. Jēzus nelūdza. Jesus' presence Jēzus klātbūtne impacted the whole atmosphere ietekmēja visu atmosfēru and called out fish to come. un pasauc visas zivis. When Jesus sent the disciple Peter to take money from the mouth of a fish, Kad Jēzus sūtīja Pēteri, lai viņš paņem to naudu no how mutes, did the fish get there? kā I mean, zivs, how did the mouth, the money get there? kā zivs mutē nonāca šī There are nauda. some things Ir kādas you are lietas, praying about par kurām tu lūdz, which do not need prayer. par kurām nav jālūdz. They only need the presence. Ir vajadzīga tikai klātbūtne. When a man was dead, Kad tur cilvēks bija nomiris, that's the worst thing that could happen on earth now. tas ir sliktākais, kas šeit uz zemes var notikt. Jesus prayed, Jēzus lūdza, but Jesus said, bet viņš teica, Father, Tēvs, I'm praying, es lūdzu, not because of me, ne jau mans dēļ, not because of you, ne dēļ tevis, because of them. dēļ viņiem. So it means Tas I nozīmē, don't need to pray ka man nav jālūdz for Lazarus to even come out. par Lācaru, lai viņš iznāktu ārā. My presence is enough Ar manu klātbūtni to pietiek, bring Lazarus out of the tomb. lai Lācaru izvest no kapa. Yes. Jā. So he says, Viņš saka, you see, if you are not in the context of this discussion, ja tu nesaproti šo kontekstu, par ko mēs runājam, if you are not in the position of the disciples, ja tu neesi mācekļu pozīcijā, you will not understand this. tu šo nesaprati. Why Jesus was saying this? Kāpēc Jēzus to teica? Because they left everything they were doing Jo viņi atstāja visu, ko viņi darīja, to follow a man. lai sekotu šim cilvēkam. And they have seen miracles. Un viņi redzēja brīnumus. The presence of this man has multiplied fishes and breads. Šis cilvēks klātbūtne pavairoja zivis un maize. And now this man said, Un tagad šis cilvēks saka, I'm going. es aizēju. Zdraste. Labi, Kudā? uz kurieni? We left our business. Mēs atstājām savu We are biznesu. waiting for the kingdom. Mēs gaidām valstību. We know that when you become a king, Kad tu kļūsti par ķēniņu, at least I will carry your Bible, I will carry your bags. kāds grib nest tavus somas, I will be in the tavu parliament. bībeli, es gribu būt parlamentā, And now you say you are going. un tagad tu saki, es aizēju. Imagine the disappointment Iedomājieties, kāda viņiem on bija vilšanās on that table when they're having this pie discussion. šī galda, kad viņi par to runāja. That is why Tāpēc Jesus has to come with a solution that is real. Jēzus piedāvāja šo risinājumu, kas bija reāls. So he says, don't worry. Viņš saka, I neuztraucieties. won't leave you orphan. Es jūs neatstāšu kā Do you bāreņus. know what that word orphan means? Zini, ko nozīmē šis vārds bāreņi? Without father Bez tēva and without mother. un bez mātes. When he says, I won't leave you orphan, Kad viņš saka, ka es neatstāšu uz bāreņus, it means I'm sending you father viņš saka, ka es sūtīšu tev and I'm tēvu sending you mother un es tev sūtīšu mammu in one person. vienā personā. What mother cannot do for you on earth, Ko mamma nevar priekš tevis izdarīt šeit the uz Holy zemes. Spirit will do it. To svētais gars izdarīs. What your father disappointed you with, Kur Your tēvs expectations. lika tev vilties tavās, ko tu sagaidīji no viņa. Holy Spirit would give it. To svētais gars tev iedos. He is God Viņš ir Dievs on earth now. uz zemes tagad. In the New Testament, Jaunajā derībā. so I've spoken about the whole Testament, Es runāju par veco derību, about the transition. par pāreju. In the New Un Testament, jaunajā derībā Jesus said, Jēzus teica, don't go
anywhere nekur neaiziet, until it comes. kamēr viņš atnāk. It is a very serious instruction. Tā ir ļoti nopietna instrukcija. If you go out there Ja tu to aizies preach the gospel sludināt evaņģēliju without the Holy Ghost, pēc svētā gara, Peter, you are in problem. Pēter, tev būs problēmas. James is going to be problematic. Jākap, tev būs problēmas. So stay Palieciet till tāpēc, he comes. kamēr viņš atnāks. Even, you see, God, if you know the importance of the presence of God, Ja jūs saprotat, cik svarīga ir Dieva klātbūtne, you will not do ministry without the presence. jūs nekalposiet bez viņa klātbūtnes. Because the Holy Spirit was not available in the transition time, Jo Svētais Gars nebija pieejams pārejas laikā. he was only in John the Baptist and in Jesus. Viņš bija tikai Jānī Kristītājā un Jēzu. And for the first time, Un pirmajā reizē, Jesus was about to release them to do ministry, the disciples. kad Jēzus grib palaist viņus, lai viņi kalpo, So Jesus said, tāpēc Jēzus you teica, have only one, what's it called? One Abeshania. Promise. You Or think I- assurance. You have only one assurance of safety ir viens One. drošības apsolījums on this earth. Only when you are with me. uz šīs zemes. Kamēr jūs paliekat ar mani. When you leave me, you are in problem. Ja jūs pametat mani, tad jums ir He problēmas. says, in this world you will have tribulations. Saka, šajā pasaulē jums būs bēdas, But in me, Bet you mani will have peace. jums būs miers. And now, Un tagad, he's about to send them away from him, un viņš tagad grib viņus izsūtīt 2 by 2. pa divi, They're going to leave him. lai viņi iet un kalpo. They will be alone. Viņi būs bez Jēzus. So he says, you guys will be in trouble. Jums būs problēmas. So before you go, Tāpēc pirms jūs iesiet, the 70 of you, 70, lift up your hands jūs 70, paceliet rokas, and let me release myself to go with you. un es gribu atraisīt sevi, lai es varētu iet kopā ar jums. Wow. Wow. And then he blew on the disciples. Tad viņš dves savus mācekļiem. Receive the Holy Spirit. Saņemiet svēto garu. And Jesus Un Jēzus was not with them physically, nebija ar viņiem fiziski, but went with them as the Holy Ghost. bet gāja ar viņiem kā svētais gars. And they came back. Un viņi atgriezās. They said, whoa, Viņi teica, wow, Jesus, Jēzu, sick were healed. slimie tik dziedināti. Demons, they tremble. Dēmoni drebēja un trīcēja. Jesus was not surprised. Un Jēzus nebija pārsteigts. Why? Kāpēc? Because he was doing that with them Jo viņš darīja to ar viņiem, wherever they went. kur vien viņi gāja. That is why in Yes. Matthew, Tieši tāpēc Mateja when evaņģēlijā, Jesus says, go and preach the gospel, kad Jēzus teica, ejiet un sludiniet he evaņģēliju, says, wherever you go, viņš teica, kur vien jūs iesiet, I will be with you. es būšu ar jums. That was Jesus speaking. Tas bija Jēzus, kurš to But he teica. is with us now Bet viņš ir ar mums tagad, as the Holy Ghost. kā svētais gars. Because he is in heaven at the right end of the Jo Father. viņš ir pie tēva labās rokas debesīs. Yes. Jā. So they came back. Un viņi atgriezās. Jesus said, don't be too excited. Un Jēzus teica, Don't be too excited. nepriecājieties par Why? to. Kāpēc? This will be a normal thing in the New Testament. Tā jaunajā derībā tā būs parasta lieta. Wow. Wow. It will be a normal thing. Tā būs parasta lieta. Casting out devils. Izzīt dēmonus. Just be sure your name is written in the book of life. Bet esat droši, ka jūsu vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. You will heal people. Jūs dziedināsiet You will cilvēkus. cast out devils. Jūs izdzīsiet dēmonus. So when Jesus was about to leave the earth, Kad Jēzus grasījās aiziet, he says, don't go anywhere. viņš teica, nekur neiet. Do you know why they obeyed him? Ziniet, kāpēc viņi Because paklausīja? they remember Jo viņi atcerējās, that when they went to do ministry in the very first time, kad pirmajā reizē viņi gāja kalpot. that Holy Spirit helped them. Šis svētais gars viņiem palīdzēja. So they say, yeah, we know what you're talking about. Viņi teica, jā, es saprotu, par We ko will tu stay. runā. Mēs paliksim. They stayed, Un viņi palika. praying, Lūdza, praying. lūdza, Praying. lūdza. You can ask me a question. Varat uzdot man jautājumu. Why did the Holy Spirit take so long to come? Kāpēc vajadzēja tik ilgu laiku, lai svētais gars atnāk? I don't know. Es nezinu, But I have a theory bet man ir teorija, that God is a great crusade organizer. ka Dievs ir labs Organizes crusade.
Šie evangelizācijas pasākumu evangelism organizētājs. meetings Evangelizācijas pasākumu organizētājs. in the most economical way. Visekonomiskākajā veidā. Because if the disciples wanted to gather 3,000 people, Pat ja mācekļi gribēja sapulcināt 3000, they need to do flyers, to make flyers. viņiem bija vajadzīgi tur flyeri, Then they need to go on street evangelism. un viņiem vajadzēja iet uz ielas sludināt. Come and meet Jesus. Come and meet Jesus. Nāciet satiekties ar Jēzu. But God waited Bet Dievs for gaidīja the day of Pentecost, vasaras svētku dienu, where everybody will come on their own kad visi atnāks without invitation bez aicinājuma. on the day of Pentecost. Vasaras svētku The dienā. day of the biggest gathering. Tā bija diena, kad bija vislielākā And then it pulcēšanās. came. Boom! Un tad viņš atnāca. And everybody Un visi heard the word in their language. viņi dzirdēja savu valodu. And when the Holy Spirit came Un kad atnāca Svētais Gars, in chapter 3 of the book of Acts, apstuļu darbu 3. nodaļā, the Bible said, Bībelē rakstīts, when Peter was going to the place of prayer, kad Pēters devās uz And John. lūgšanu un kopā ar Jāni, as they always do, kā viņi vienmēr to bija darījuši. note that word, as they always do. Ievērojot šo, kā vienmēr. That means Tas nozīmē, there were days kad bija dienas, that Peter passed by the man ka Pēters pagāja garām šim and cilvēkam. says, oh, man, Charles, Un teica, yeah, what is Charles? I'm sorry. Passes by the man, Viņš pagāja garām šim cilvēkam, gives him money. iedeva viņam naudu, Passes by the man, pagāja garām šim cilvēkam, felt bad for him. un viņam bija žēl šo cilvēku. But when the Holy Ghost came, Bet, kad nonāca Svētais Gars, Jesus is with me now. Jēzus tagad ir ar mani. He turned to the man. Viņš pagriezās pret šo cilvēku. He says, silver and gold Zelta un sudra I do man not nav. have. There is something new I have now. Man ir kaut kas jauns. I didn't realize I have it before. Līdz šim es to nezināju, ka man tas ir. When you will realize you have the Holy Ghost, Kad jūs sapratīsiet, ka jums ir Svētais Gars, everything will change. viss izmainīsies. Your perception would change. Tava uztvere You izmainīsies. would not easily walk away from a sick person anymore. Tu nevarēsi tā vienkārši paiet garām slimam cilvēkam. You will not easily walk away from someone that is not saved anymore. Tu nevarēsi tā vienkārši paiet garām cilvēkam, kurš nav glābts. Because his spirit is compelling your spirit man. Jo viņa gars uzjundīja tavu garīgo This cilvēku. is not normal. Ka tas nav normāli. It's not supposed to be Ka like tam this. nav tā jābūt. This is where I take my energy from. Tas ir tas, no kurienes es ņemu savu My enerģiju. spirit cannot rest Mans gars nevar atpūsties. until I see the will of the Holy Ghost done on earth. Kamēr es neredzu, kad svētā gara griba ir izdarīta šeit uz zemes. He says, in the name of Viņš Jesus, teica, Jēzus vārdā, rise and walk. celies un staigā. And the man did not rise up. Un viņš nepiecēlās. The man did not rise. Viņš nepiecēlās. And Peter, I could imagine. Un I could imagine. Pēters varēja I iedomāties. could imagine how something was boiling in Peter. Es varu iedomāties, kā Pēterī kaut kas vārījās. He says, no. Nē. I have the Holy Ghost. Man ir Svētais I Gars. have the Holy Ghost. Man ir Svētais I Gars. cannot say in Jesus' name and you are still sitting down. Es nevaru pateikt Jēzus vārdā, un lai viņš paliktu vēl tāpat sēžam. Took him by his hand Viņš paņēma viņai aiz rokas and pulled him out of the chair. un pacēla viņu. And the man began to jump. Un viņš sāka lēkāt. Glory to God, I can walk. I can walk. Slavu Dievam, es varu staigāt. And Peter was not going around and saying, I'm a big man of God. Un Pēters to nesāks, jo es esmu tāds pat Dieva It vīrs. was something that was supposed to be normal. Tas bija kam normāli, vienkārši Normal. parasts notikums. That's why their handkerchief healed the sick. Tāpēc šie Pāvila auti dziedināja That's why slimos. their shadows healed the sick. Tāpēc ēna dziedināja slimos. It is the presence Tā ir klātbūtne. of the Holy Ghost. Svētā gara klātbūtne. Everything that happened in the beginning of the service, Viss, kas notika svētā dievkalpojuma sākumā, I didn't plan anything. es nebiju to plānojis. But when that presence Bet, kad šī manifests, klātbūtne izpaudās, I'm not in control anymore. tad es to nekontrolēju vairāk. Believers, Ticīgie, can I ask you vai es varu jums palūgt, to go back lai jūs into the relationship with the Holy Ghost? esat attiecībās ar Svēto garu? We cannot do anything
Mēs neko nevaram darīt without the Holy Ghost. bez Svētā gara. And the Holy Ghost is not a Viedma, witch, or a wizard. Un Svētais gars nav kā dragana. Because a wizard doesn't need a relationship before he gives you power. Jo A wizard doesn't need a relationship before it gives you power. raganai nevajag ar tevi būt attiecībās, lai iedot to kādu spēku. No. Nē, But the Holy Spirit bet Svētais gars is not planning to give you power. viņš neplāno dot tev spēku. He's planning to have a relationship Viņš with you. plāno būt attiecībās ar tevi. And power is a consequence of the relationship. Un spēks ir kā sekas šīm attiecībām. When I go to the beach, for example, Kad es, piemēram, dodos uz pludmali, it's not always, like I've given you this example before. es jau jums esmu minējis šo piemēru. When you are going to swim, Kad jūs dodaties peldēties, you don't say, you know what, I want to go get wet. tad tu nedomā, es tur saslapināšos. You don't tell somebody that. No, I want to go get wet. Tev nav kādam jāsaka, ka es tur kļūšu You say, slapjš. I'm going to swim. Tu saki, es iešu peldēties. Getting wet is a consequence of swimming. Tas, ka tu kļūsi slapjš, tās ir You see? sekas tam, ka tu peld. So and when I'm going to the Holy Ghost, Kad es dodos pie Svētā gara, I'm not going to look for power. es nemeklēju spēku, I'm going for a relationship bet es meklēju attiecības with my comforter, ar manu mierinātāju, with my guide, ar to, kas mani vada, with my helper, ar manu palīgu, with my counselor, ar manu padomdevēju, with my prayer representative, my prayer warrior. The Bible says he prays, intercede on our behalf. ar to, kurš aizlūdz par mani. I'm going for a relationship. Es meklēju attiecības. And as I have a relationship with Un him, kad man ir attiecības ar viņu, this is the rules of the realms of the spirit. šie ir garīgās pasaules noteikumi. You become that which you relate with. Tad tu kļūsti par to, ar ko tev ir attiecības. The Bible says, Bībelē as you rakstīts, behold kad tu skaties uz with kaut an ko unveiled face, ar atvērtu, bez you šī aizsega, become that which you tad behold tu kļūsti par to, uz ko tu skaties. from glory to glory. No godības uz godību. The more I behold the Holy Ghost, Jo vairāk tu skaties uz Svēto garu, the more I become like the jo Holy vairāk Ghost. es kļūstu līdzīgs Svētajam garam. This was what the disciples understood. Un to mācekļi saprata, That when they were persecuted, kad viņus vajāja, they prayed. viņi lūdza, Stretch forth your hands. izstiep savu roku. They were not complaining. Viņi They nesūdzējās, prayed. viņi And the lūdza. Bible says Un Bībelē the rakstīts, place where they prayed tā vieta, kur viņi lūdza, was physically shaken. viņa fiziski drebēja. And they went out preaching the gospel with boldness. Viņi izgāja un sludināja evaņģēliju ar spēku un drosmi. That was the relationship Stephen had. Tās bija attiecības, kāds bija Stefanam. Because it is not for pastors and preachers. Jo tas nav par mācītājiem un sludinātājiem. Stephen was not a pastor, was not a preacher. Jo Stefans nebija mācītājs, He's a church sludinātājs. member Viņš bija draudzes that loceklis, loves the Holy Ghost. kurš mīlēja Svēto garu. Yes. Jā. He loves the Holy Ghost. Viņš mīlēja Svēto garu. When they were stoning him, Kad viņi nomētāja ar akmeņiem, he repeated the same word Jesus said on the cross. viņš atkārtoja tos pašus vārdus, ko Jēzus teica pie krusta. Only a man with the Holy Ghost can say such words when Tikai- you are being stoned. Tikai cilvēks ar Svēto garu var kaut ko tādu pateikt, kad viņa apmetā ar akmeņiem. And he saw Un viņš redzēja, heaven open. kā debesis atvērās. Jesus standing at the right hand of the Father. Un kad Jēzus stāvēja pie tēva labās rokas. That man, Stephen, Šis cilvēks, Stefans, shook the word. viņš He shook the word. He shook saprunāja šo vārdu. as a church member, Kā draudzes loceklis, as an usher. kā ašers, kā kārtības. Filips. Disappeared. Viņš pazuda. He had so much boldness, Viņam bija tik daudz drosmes, so much boldness, tik daudz drosmes, that he jumped into the chariot of a government official. ka viņš ielica šajos tā valdības vīra ratos. Go and try that. Nē, pamēģini. You will be in the prison. Tad tevi iemetīs cietumā. The president is going.
cilvēks tur, The president is going prezidents and his convoy, brauc garām ar savu konvoju. and you jump on his car. Un tu ielasi viņa mašīnā. I have a word for you. Man ir vārds priekš tevis. Do you understand what you are reading? Vai tu saproti, ko tu lasi? Zdraste. Labrīt. Good morning. You can't do that Tu tā nevar darīt. except you've got the Holy Ghost. Ja tev nav svētais gars. When the Holy Ghost is in you Kad svētais gars ir tevī, and he says, un viņš saka, look at that convoy, skaties uz šo konvoju, open it, atver sit down with the president. durvis un apsēdies You will blakus not- prezidentam. You will not be trying to do it. Nemēģinās to darīt. This all boldness will consume your physical body. Ka šī drosme pārņems visu tavu ķermeni, Every part of you will say, yes, let's go. un viss tevī teiks, jā, aiziet. And as you sit down, Un kad tu apsēdīsies, it is no more Maserati or whatever is driving, tad a limousine. šo limuzīnu vai Maserati, That car becomes Mount Zion tad šī mašīna kļūs par Ciānas kalnu immediately. momentā. And who is in charge of Mount Zion? Un kurš kontrolē Ciānas kalnu? Jesus. Jēzus. That place becomes your place Un tā kļūs par tādu vietu, by authority, kur ir by autoritāte, legal authority. kur ir likumīga autoritāte. So that's why Philip was talking to the man. Tāpēc, kad Filips runāja šo Do you cilvēku, understand what you're reading? vai tu saproti, ko tu lasi? He says, no. Ne? How can I understand? Okay, let me explain to you. Kā es varu saprast? Es tev paskaidrošu. No resistance Ka nebija pretestības because of the power of the Holy dēļ Ghost. svētā gara spēka. Don't go out there and preach the gospel Nē, un nesludini evaņģēliju without the Holy Ghost. pēc svētā gara. You are only making fun of Christianity. Tu vienkārši tā ņirgāšanās par kristietību. Yes. Jā. It is the biggest shame Tas ir lielākais on apkaunojums 21st century church 21. gadsimta draudzei. doing ministry without the Holy Ghost. Kalpošana bez svētā gara. The biggest shame. Lielākais apkaunojums. Biggest shame. Lielākais apkaunojums. It has become an organization. Kad draudze kļūst par organizāciju. I pray every day, Es katru dienu lūdzu, Lord, let me not be in that position kungs, lai kaut es nebūtu tādā pozīcijā, where I do ministry without the Holy kad es Ghost. kalpoju bez svētā gara. Take the microphone away from me. Vienkārši paņem no manas projām mikrofonu. I better do business or medicine. Es labāk nodarbošos ar medicīnas But biznesu. if we would change Latvia, Bet ja tu izmainīsi if Latviju, Latvia is going to become a nation, ja Latvija kļūs par become tādu, multitudes, valsti, we have to go as individual into the presence of the Holy Ghost. ja Dievs to grib izmainīt mūsu valsti, tad mums to jādara ar svētā gara We have klātbūtni. to go as individual to the presence of the Holy Ghost. Katram vienam mums, kam ir kas iet ar svētā gara You have klātbūtni. to go back to the presence of the Holy Ghost. Tev jāatgriežas You svētā have gara to go klātbūtnē. back. You Tev have to go tev back. jāatgriežas, You have to go back. tev You have to go jāatgriežas, back. tev jāatgriežas. One by one. Katram vienam. And when we come back, Un kad mēs it atgriežamies, will be said of us, like it was written in the Bible, tad par mums teiks, kā rakstīts Bībelē, that these were the men that turned the word upside ka tie ir down. cilvēki, kur apgriez pasauli kājām gaisā. How can government officials be so afraid of some men? Kā kāda valdības vīra var baidīties no kāda cilvēka? And they said they have turned the word upside down. Ka viņi teica, kad šie cilvēki apgriež pasauli kājām gaisā. We cannot even turn one street upside down. Ja mēs pat vienu ielu nevaram apgriezt kājām gaisā, And we are shouting. un mēs skaļi saucam, I am talking not only to you, but to myself. es to saku arī sev, ne tikai jums. I want to see Es gribu redzēt the Jesus of the Bible. to Jēzu, kurš ir Bībelē. I hope I'm not alone. Es ceru, ka es neesmu vienīgais. I hope I'm not alone. Es ceru, ka es neesmu I want to vienīgais. see the power of the Holy Es Ghost. gribu redzēt svētā gara spēku. I want to see men that are dead to themselves. Es gribu redzēt cilvēkus, kuri ir nomiruši priekš sevis. Their life is not their own anymore. Ka viņu dzīves nepieder viņiem. They have sold themselves out Ka to the viņi, Holy Ghost. viņi ir pārdevušies svētajam garam. Then we begin to see people singing and people rising from wheelchair during the worship. Un tad mēs redzēsim, kā cilvēki ceļās no invalīdu ratiņiem slavēšanas laikā. Then we begin to see
When somebody is just tuning the guitar and demons are flying out. Un dēmoni tad jau izies no cilvēkiem tikai tad kad kāds uzskaņos ģitāru. When Saul was possessed Kad Sauls bija apsēsts and demons went out, just by playing an instrument. Vienkārši spēlējot instrumentu, dēmoni izgāja. When Elisha wanted to prophesy, Kad Elīs gribēja pravietot, he says, get me somebody that can play. viņš teica, pasauciet kādu, kurš var spēlēt. Worshippers, Pielūdzēji, worshippers, I'm pielūdzēji. speaking to you. Es runāju uz jums, Let's go back and cry. iesim atpakaļ un raudāsim. Lord, I don't want to be a concert player. I don't want to be a musician. Kungs, es negribu būt vienkārši taisīt koncertus, A man sang so much. kurš daudz dzied. His name is David. His name is David. Jā, viņu sauc Dāvids. He sang so much. Viņš dziedāja tik daudz, His song becomes a book in the Bible. ka viņa dziesmas kļuva par veselu grāmatu Bībelē. And when you are feeling anxiety in the night, Un kad tu naktī jūti nemieru, you take his songs. tad tu paņem šīs dziesmas, Psalm chapter 4, Psalms 4. and you read it, Un tu to and you lasi, feel better. un tu jūties labāk. That is somebody singing. Tas ir tas, ko kāds dziedāja. And he's not even singing now. Un pat ne tagad. His song is in a paper now. Tagad tas ir pierakstīts. And those songs still changing lives today. Un šīs dziesmas joprojām mūsdienās izmaina Thank cilvēku God our dzīves. worship team have the same heart that I have. Paldies, ka mūsu slavēšanas Thank komandai tā pati sirds. So I'm not pointing fingers at anybody. Es nerādu ar pirkstu ne uz vienu. I'm talking to evangelists in this place as well. Es runāju arī uz evaņģēlistiem, kas ir šeit. I'm talking to apostles Uz apustuļiem and prophets. un praviešiem. Do not let ministry become a robotic act. Neļauj, lai kalpošana kļūst par kaut kādu And robotisku do kaut kādu ministry darbību. without the Holy Ghost. Un nekalpo bez svētā gara. It is dangerous, Tas ir bīstami, very dangerous, ļoti bīstami and it is fruitless. un bez augļiem. You are only burning energy and power. Tu tikai That's all. dedzini enerģiju un spēku. You are not helping the people, you are not helping yourself. Tu nepalīdzi ne sev, ne citiem. I ask God, Un es prasu Dievam, may I not have one service lai man nebūtu neviens dievkalpojums, that a life is not changed. kad neizmainās kāda dzīve. This is 3 hours of people's time. 3 stundas no cilvēku dzīvēm. Churches in Latvia are 1 hour 30 minutes. Parasti ir pusotru stundu dievkalpojumu draudzēs. Yeah, 1 hour 30 minutes. I try to fit in. Es centos I'm iekļauties. sorry. Es atvainojos. It is difficult, as you can see, Kā jūs redzat, tas ir ļoti because grūti. something is boiling on the inside. Jo manī kaut kas iekšā vārās. The apostles met day and night, Apustuļi satikās dienu un nakti. every day. Katru dienu. Where are we running to? Uz kurien mēs skrienam, dodamies. I will not also blame people too much. Es negribu cilvēkus apvainot. And I'm not pointing fingers once again. Un es nerādu ar pirkstiem. I'm talking to myself. Es pirmkārt runāju uz sevi. Nobody will sit in a place for 3 hours Neviens nesēdēs kaut kur 3 stundas, where there is no Holy Ghost. ja tur nav svētā gara. So I will not blame people too. Tāpēc es nevainoju As cilvēkus. men of God, Kā Dieva vīri, we have to go mums jāiet back into the presence of the Holy Ghost. svētā gara klātbūtnē. And then revival will not be a prayer point. Un tad atmoda nebūs viens no It will lūkšanas be punktiem. a lifestyle. Tas būs dzīvesveids.